بری بینرین هجا اف نوچه خواه مهنه که پیش دانش بکن بکار بین همه یکسر بری خواه بدن بروکسل اولور جیم ام آگاهین تکلداری و کنفرانسی با بینرین هجا را پار و بچنش بو که حوالی می روزنامه‌وان مظلوم دیکمن به مرا آمده یا مظلوم دمات خوش به قوت به دم باش حوالی سردار وشان باش مظلوم همه سجویه که دست بکیم نه کنفرانسا کو پیک هاتیم لبروکسل پیامه که بچه آوی هم جبو جواکا ایرانی دا و هم جبو جواکین لدرفه این کل روشا ایرانی تماشا دیکن پیامه که چاوش بوان جهات دای بله حوالی سردار وقت نوچه خودش دیار کر پلاتفورما ایران دموکراتیک به پیشنگی اول پیتاخت بلژیکا بروکسل لپارلمان اروپایی کنفرانس که پر گرینگ هاتل درخستن اف کنفرانس به دروشمایا کرد اما به هفر چاوا ایران که دموکراتیک آوا بکن هات لدارخستن اف کنفرانس جپنج رونشتنام پیکات گلک پارلمانتر پیکاتین ایران ین جدا تبلیبونج جواکا بلوچ اهواز دیسه کرد فارس ارمن ترکمن و آذری پیکاتن نونرن سیاست روشلات کردستان جلوه خافتن کرن دست پیک وقت ما گوتی گلک پارلمانترن اوروپی چپ سوسیالیست و کسکان جی پشتکری دان و کنفرانسه de rûniştina destpêkê de parlamenterên Ewropî gelek axaftin kirin. Parlamenterên Ewropî diyar kirin ku ew ji bo Îraneke demokratîk gerek zêdetir piştgirî bidin opozisyona wê dirê û diyar kirin ku ne rejima molla ya Îranê ne jî müdahaleya Amerika û İsraîlê divê pêkhateyên wê dirê çaranûsa xwe diyar bikin û Parlamena Ewropayê jî divî werde piştgiriyê bide hemû pêkhateyên Îranê ku hemû nasname hemû çand û huner di navberekê de jiyaneka azad û demokratîk ava bikin. Di rûniştina duyemîn de wek ku nûçe xwe de jî diyar kir yek ji rêveberên konseya rêveber a giştî ya pêşekê siyamend muayenî axaftina kir pêşkeşiyê kir wî jî projeya xwe ji bo Îraneka azad û demokratîk diyar kir wî jî diyar kir ku gerek hemû pêkhateyên Îranê werin gel hevdû diyalogekî pêş bixin û ji bo Îraneka azad û demokratîk têkoşîneke hevpar bimeşînin û bahsa tecrübeya têkoşîna gelê Kurd ya Rojhilatê Kurdistanê kir û wek mînak jî têkoşîna jinên Kurd ya bi felsefeya jin jiyan azadî kir dîsa mînakên Rojavayê Kurdistanê hate kirin her wiha wek min gotî gelek pêkhateyên din jî nûnerên din jî beşdar bûn û axaftin kirin yek ji nûnerên ahwazan diyar kir ku li Îranê aliyê coğrafî ve herî zêde dewlemend aliyê bin erdê ve ev herema me ye yani aliyê ahwazan e lê belê gelê ewhaz vêna nikare Sûdê werbigire diyar kir ku wê jî yani wan jî diyar kir ku divê hemû muxalefet were navberekî birdoziya xwe fikrên cuda bidin aliyekî lê dijî vê rejima îslamîst ya mollayê û lê dijî hêzên hegemonîk ku müdaheleyî nava Îranê dikin xeteke siyemîn ava bikin û ji bo Îran û Îraneke azad û demokratîk karibin ku hemû nasname xwe tê de bibînin bi rêve bibin wek min diyar kirin niha rûniştina dawî ya pêncemîn tê darxistin wek min gotî Tirkmen, Azerî, Faris û gelek akademisyen û siyasetvan jî li vê dirê gelek peyam dan Kurd û Kurmancî peyama ku derketî holê ew bû ku divê ne rejima Îranê ya mollayê ku bi salana xwîna gelê Îranê bi taybetî Kurd, Ahwaz, Belûç xwînxwariyeke mezin bi sêdaran gel ditepisînê ne jî müdaheleyeke got pêşengiya Amerîka û İsraîlê tê kirin ya hegemon ew her duwan jî na ecibênin rêyeke siyemîn heye ew jî hemû nasname hemû netew werin gel hevdû û têkoşîneke hevpar rêyeke xeteke siyemîn ava bikin û Îraneke demokratîk û azad bihûnin her wiha kerem ke بله ماسم از جبر کو دمامه زیاده تونه گلک نوچین کم خوازم به بینری خواره پار و بکن هیا اگر با آوا که گشتی وسم کمیسر هب بکن وی چوابه
که به تایبەتین ها اف کنفرانس تنێ ڕۆژێک بوونە وسا یعنی ئیرۆ دەوێ بقەدە بله هوا سردار دوج کنفرانس که کرد قاصدی ساعتان هبون او نا به تنه به کردان را علاقه در بو هزین کردان روشلات کردستان را علاقه در بو ایروژی ببورین ایروژی همه مخالفین ایران همه پیکاتین ایران لهفدو کمبون و نقاش هاته کرن و قاسی 20 دقیقین اف کنفرانس بداوی ببه وقت مگوتی و دیالوگ هاته پیش خستن هری داوی جو پیام هاته دیار کرن که همه اپوزیسیونا ایران جبو ایران که آزاد و دموکراتیک همون اسنامه خود چاوته ده ببینن گرک دیالوگ که اوریه که سیمین ببینن و ایران که آزاد و دموکراتیک آوا بکن. بله با اوای که کنجی باگر کت برسوا وی پرسش بدی مظلوم نها لدار خستنا کنفرانس که بوی اوای به تایبەتیش بو ایرانی د بروکسل ده لنوا پیشیا پارتیین سیاسیین ل ولاتن اروپایی ده دنوا روشن پیش ده به باندوره که بچه اوای چه بکا آنگو اف کنفرانس دسپیکه که جبو خستنا روشا ایرانی پاشا روشا ایرانی و فهم کرنا ویا به جواکا اروپایی ریا یعنی اف آرمانج سرکیا وی کنفرانسی چه بو لگوریته يعني الجوري تشافداريا من افدروج شوبينم دو جبوي روشلات كردستان تايبت هبو ايروجي الفيدري ابنا بيكليه باشه جبركو نافا برلمان اوروبا در دولتين روجاوایی باندورا كوزيده هي لوك بارتي وك سياسه اوروبا يعني هلوسته که یکسر جبوی گلان نای نشاندن لدنا پارلمان ده دوستن کردان دوستن بلوجان دوستن اهوازن هنا و او خوازن پیکوتی الحکومتی خود بکن و پشتکریه بدن هلبت ارنا پر گرینگه لمروف وقت چاودر کی روزنامه‌وانی از ببیجم باندور کوي و سات بيجي یکسر کل سیاست ایران بکنینه لگاوه که باشش بوی گلن ویدره کو دبن رژیم اسلامی ایران د تن تپساندن بانگ که حلم که وید پشروج دج باندورا و چه ببی بله یعنی تو بجاف گاوا که دسپیک کوش بو بکاربن هین زدتر اف روشال ایرانی جنیز و بخن روشوا سرکیا ل اروپایی ده بله گله سپاس حوالی می روزنامه‌وان مظلوم دیکمن ل بروکسل ل ناوند کو جی کو کنفرانس ته چیکرن جمره آگاهی داوی راگان دوباره گله سپاس هر هبی اول مظلوم سپاس خوش و شام باشه